Satu, dua, tiga. Oke. Ketiga ya. Memasuki pasar Dieng. Nah, gitu. Ulah kacung teuing, ning setengah. Setengah. Nah, belah dia seetik. Nah. Versi 5. Oke. Oh, Ganti-ganti ya. pasar Dieng. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, punten Pak Haji. Mas Latif lagi bikin video. Punten Mas Latif, punten. Mangga pilih. Aing heula tuh Mas Latif. Miluan. Jangan lupa Kuku video aslinya ada di channel YouTube kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan ini Pak Haji kita. Ini Pak Ketu. Pak Ketu, sampaikan Ketu. Oke. Ada proyek sinematografi pemirsa Hampura. Proyek Pak Haji, mana Pak Haji? Oh, Pak Haji yuk. kukus. Tukang bulat kulit Pak Haji dan video lagi lieureun. Nah, can anggus gitu. Oh beres ini. Nah, itulah dia. Gasnya langsung puncak. Lupa channel YouTube kami. Naon namina? Apa tuh? Aduy jaramah. Admin Jaramah. Aduy. Hah? Aduy. Oh, aduh Jaramah pemirsa. Jangan lupa diketuk dulu loncengnya. Like, komen, subscribe. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Loncengna. Loncengnya, nah, lonceng ini, lonceng sapi. Oke. Terus Pak Haji. Sami. Woi. Punclak. Oke, Jalan ya. ya. Yuk, dadah dulu Pak Ketut. Cam on. Iya, dadah. Ya. Ternyata di pasar Dieng lagi ada syuting. Kameramennya. Ini pemeran pembantunya. Iya, pemeran ya Oh, bantu. Pemeran tahu, Pak. bagian nyumput. Oh, ini nyumput, siap. Inilah Pak Ustadz dari daerah khusus ibu kota. Apa? Ibu kota apa, Pak? Pasar Dieng. Oh, Pasar Dieng. Ternyata ini dia. Dia juga merangkap sebagai angkatan bersenjata. Ini adalah komandan yang paling belakang. Ternyata haus. Haus. Oke, kita menuju puncak dulu. Ya, sekitaran 1 jam lagi lah. Sambil ngopi dulu soalnya. Dulu.
Siap Mas Latif. Ya, sok. Ini dia, kita sedang menyusun. Mau apa itu namanya? Pemain pebancakan. Wah, Gede tuh. Ini teh apa Pak Ketup? tanda Mas Latif. Oh, Mas Latif ragu tuh. atau ragu-ragu aja Pak Ketup. Nah, sip lah. Udah Pak Ketup? Hiji we. Letik. Siap, tina naon. Beres? Beres atuh sok. Kumaha mencet nada ieu? Nu beureum? Ah, Mas Latif. Rek simbolis na ya. Simbolis dulu Oh, biar Abdol. kela Mas Latif. Kurang nanti dia mah teu poek. Oke, Mas Latif. Siap. Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Selamat. Selamat dunia akhirat, mantap. Amin. Wah Haji arek Wah Haji. Haji, isi batuna batu gede, mangga. Mana atunya? Nih, ini jengkung tapi itu na miring. Tah itu. Hah? Tah, nah eta. Gudukanana loba. Biasa atas 5 rakilan. Oh, kudu nyanyi kudu kuat ngoba. Ya, ari alus nama. Ayo urang mun nyusun di awal teu menang kita. Meunang ngan batur nu nuluykeun. Anu urang malah nuluy ke leutik. Bisaan ya anak teh. Itu anu pasar ieu teh alin Pak anu aya tempat tatalu teh nu mana teh Pak? Gunung naon? Gunung Salak teh eta mah. Tatalu naon? Aya batu tatalu gini. Batu gamelan. Oh, eta mah di Gunung Padang tuh. Gunung Padang. Kalau kasih lihat video bawa edan. Aduh. Aduh, aduh. Kan bagi-bagi aja itu, bagi-bagi itu. Sok. Ayo Mas Latif, teh heula. Siap. Kita menuju Argo Dalam. Cik dai. Kawasan Argo Dalam. Assalamualaikum. Tadi kita segini. Kemarin juga di base camp nih. Yuk. Mana Pak Haji?
Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi ahlil baiti wa liman taqala bi baiti ajmain kulli syai'in billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ummatihi wa ikhwanihi wa anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa salihin wa alihi wa sahbihi kulli wa ilaihi amin. Wa min hawa wa nazala sarabaina ila nabi sallallahu alaihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana stain ini nasra. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu. Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati wa sahabati wa qurabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Enggak, langsung ke sini. Berangkat jam 9. Jam 9 setengah 10. Hari bawang daun emang air sangat. Junior, ini genjet gitu banyak gitu padu irung oke, dibadu pura-pura pun. Karena naon kita, proses.
ada izin kepaksa tuang nancin uap lingkung uap sarat sakedi kalusian. Bakakak hayam jamani dicepeng wani-wani saurna mawat rezeki pamikenging nusa pasi hayam hiji janten dulu. Ih, luar biasa. Ripuh, tanya kanana yeuh leueur. Jug harga dumilah tanya kanana ripuh baraya. Melandoy oi tuh. Melandoy. Aduh udah ada harna tempe iya tempe beurasnya. Udah tilu tempena mun tilu mah moal intar hiji udah. Ripuh tanya kanana batu kieu mah leueur baraya leueur. Ya harus selamat ditaklukeun. Ari ieu. Ieu mah ieu komo. Oh coba banyak batu ini ngagecel pakai tuh. Jadi rada nurug tuh palaur kata Jong. Konco-konco yang belakangnya pakai tuh. Aduh. Piye toh Mas? Sopo-sopo makanan kertas, modalnya kardus. Aduh. Aduh. Ojo makan tadi di warung tempe. Ditirak-tirak aja rupanya. Karena kan disopa. Aduh. Ripuh baraya. Aduh ribu Aslina salah nyokot ieu nama. Kayak Kuduna tahu urang teh nyokotna. Nah gitu. Jadi lamun tahu mah eueuh tulangan kitu. Konco-konco barudak Sumedang Daging kabeh Heeh. Makanannya wis tahu. Aduh. Ora piye. Wis. Cewek Sumedang ora ada kacangnya. Jower semua. Boga porter ya tuh Mas Latin. kere di mana borong. Kere nu aya kacangna. Jadi nggak sebarang langka Hiji gitu. tuh. Cenah ini marudun itu danten di kamarana. Tapi kita marudun di pauri mah batu ah. Kedeung deui barat di laluhurnya.
lain danten atau Jawa mah Mas Latif. Oh, ojo bikang-bikang. Naon tuh? Aya apa teh naon? Wadon. Hah? Wadon. Wadon. Lawane si langnang. Lanang Dikit lagi ya. Dikit lagi. Mun bobogaan mah apa? Mas Latif lanang. Kang Adang lanang. Wis pada lenang. Tinggal Aduh, ke puncak harga dalam deh. Ripuh tanya kanan. Nya batu sesorot sodan ditincak deh. Nya kabawal. Aduh. Kalau do mana ngebol. Ripuh. Melendoy. Aduh, sauprit deui padahal mah. Lain Latif. Mas Latif. Tunggu Mas Latif, tunggu. Aduh, wis nyirna kitu batur posisi euy. Allahu Akbar. Puncak ke ditu. Tuh, geus ngompol. Turun Cemoro Sewu. Nah, ke dia turun Cemoro Sewu. Palawargi. Nah, iya turun ke Candi Ceto. Mas Latif, kacamanonan teu dianggo. Di eta heula tuh Mas Latif dilamot heula. Kalau kaca-kacana ieu mah. Aduh, Masya Allah. gaya pisan Mas Latif euy. mari atuh. Sorry euy. Kristali. Kubur lagi sekali. Punclak. Punclak Lawu. Hargo dalem. Beneran mana? Aduh, ya gua tuh udah berembur. Maya itu tuh. Udah. Hah? Naon?
sekali lagi yuk. Jadi bapak ya. Aduh, alhamdulillah. Harga dumilah. Puncak Lawu 3265. Mas Latif, alhamdulillah ya itu. Di dia berapa? Ini ya. Harga dumilah ya. Oh, Mas Latif. Pas dulu dong Mas Latif. Mantap. Puncak Lawu ya. Bilang Seven Summit Jateng Lawu sukses. Alhamdulillah. Jaya. Jaya jaya. Jaya. Lawu mantap. Alhamdulillah. Sirkuit Seven Summit Jateng Puncak Lawu harga dumilah rengsek luar biasa. Hatur nuhun Mas Latif. Siap, sami-sami di Anpes. Teks selanjutnya. Siap.